Oş şahrının geleceği. Biz Oş şahrının ilim bilim madaniyatın jana öndürüштүн долбоорун айдатабыз. Кыймыктуу Ош шаарыбызга республикалык бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом акча каражаты каралып, ага шаардын 11 көчөсү, тротуарлары, жашыл аймактар менен кошо капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Техникалардың бары ескірілі жеткен екен, тиешелі техникалар сатылып алынады. Kılımlarını kardım saparıla, samsız mezgil akkanday ulugula, ecelkenin ulu sözürün kura, kar gibi bütkün sütay, asıl çıra.